kuri Gisha TV. Uyu munsi twatewe iteka ryo kuba dufise umutumira adasanzwe, turabakiriye murakaza neza. Murakoze cyane. Ku mazina yitwa Elvis Habonimana. Nkunda Imana cyane kuko yankuye kure, yankoreye byinshi ntari niteze ku buzima bwanje. Imana ibaho umugisha cyane. Murakoze cyane Elvis, turashimye kuba turi kumwe namwe muri kino kiganiro. None imbere yuko tugitangura twatwifuje yuko mu turagize Imana tugatangura dusengera n'abanywanyi badukurikiranye kuri Gisha TV. Murakaza neza. Murakoze duce bugufi dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ugira neza, turagushimiye Mana ugira neza mu byose. Turagwa cyoro cyose Mana, tukorera kano kanya ko tugiye kubamwo, tukorera kino kiganiro tugiye kuganira mu Yesu Kristo, reka kigere kure kandi gikore ku mutima abantu benshi babohoke ku bwa kino gikorwa mu Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye abariko dukurikiranira bose hafi, abariko baturorera baraba kuri media bose, kibone kizima navuze ngo bagire neza, nako tugire neza mwami kandi ubuziganye bwawe kuri twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Twongeye kubakira Elvis, twatwifuje kumenya Elvis turiko turaganira mu buryo bwiyaguye n'umuntu ki twavuze wari watubwiye ngo ni uri Elvis, ariko twifuje noneho kubwira abadukurikiranye Elvis n'umuntu ki, Elvis arubatse, Elvis acara umusore, Elvis mbega avuka mu muryango w'abana bangahe? Kaze neza mwibwire abadukurikiranye mu buryo bwiyaguye. Murakoze cyane. Elvis numwe mu bana 13 mu nda y'abana 13. Twavutse turi 13, dusigara turi abana 7, abakobwa 3 n'abahungu 7, mama umwe papa umwe. Nagira ubuntu Imana ngora mutagira ikimaze kugira ngo ndayikorere. Kindi naco ndubatse, mfite umudamu umwe n'umwana umwe umukobwa. Ikindi naco ndakijijwe, akunda Yesu. Amina. Muratubwiye ngo muvuka mu muryango w'abana 13. Mu busanzwe mu buzima busanzwe Elvis musanzwe mukora kazi kababeshejeho buri munsi, n'ubuhe mu muga mukora mu buzima? Ubuzima akazi nkora mu buzima nta kazi mfite, nkunda kuririmba gusa byonyine, nkunda gucuranga, ariko harimwe ivyo nize ariko bitewe n'ubushobozi buke byahagarariye ngaho. Murakoze cyane. Nako nakazi kuririmba kuko ushobora kudahembwa mu buryo buboneka, ariko hariho impera Imana itanga ku bakora umurimo wayo. Elvis, twashaka kubabaza mu buzima busanzwe ni igiki kintu waba warahuye naco mu buzima coba caraguteye kubaho wumva ukekeranya nko ku Mana? Hari ikintu coba caragushikiye mu buzima coba caraguteye kumva ko ukekeranije ku Mana? Ikintu cyambere cyatumye nkekeranya cyangwa niheba numva ntikunze, nuko navutse nkomeye, ngira kumugara mfite imyaka 6, ngira ngo ikibazo cy'umuga w'amaguru. Kukura byari bigoye cyane kandi kwikunda byari bigoye cyane muri ubwo buzima. Gukora bwa ubuzima bubi cyane kuri jewe, nabona ko ari ubuzima butampimbaye budahimbara umutima wanje, bitewe nuko nabona abandi birukanga ariko jewe bidakunda ko nirukanga abandi bana. Byari bigoye cyane kugira ngo nikunde. Yego, murakoze cyane kandi tubanza kubihanganisha nico kibazo mwahuye naco, ariko noneho tubabaza byagenze gute kugira ngo mutangure mwiyakire? Nijyari mwatanguye kwiyakira? Urumva kuvuka uri muzima ukamugara ufise imyaka 6, muri ico gihe c'imyaka mikenya ushobora kutabitahura ngo wumve bikubabaje cyane, ariko umaze kwegera hejuru byarakomeje birakubabaza. Nijyari noneho waje kwiyakira ukumva yuko ugomba kubaho kandi ukabaho nezererewe ubuzima? Igihe niyakiriye nkumva ndishimye mu mutima ni igihe nakira Kristo. Igihe numva ntamagirwa na Kristo, nkatangira kumva ntangira kuza mu rusengero, nkagenda nkumva abandi bararyohewe baririmba, bacuraranga, abacuranzi bari bavuza gitari, piano, nkumva bariko baracuranga, nkumva nanjye umutima wanjye uranezerewe cyane, nkumva nkatangara gutamarira kumva nanjye namenya gucuraranga.
maze kwakira agakiza rero byambere ibintu byiza cyane ku buzima ku buryo bya bintu byose yani Kristo yanyagize bwa buzima bwose nakuriramwo bwa buzima bwose yarengeye bwa buzima bwose bw'ubumuga mfite numva nta bundi buzima nosubiramwo kumva kumenga ndiyanse byarabaye biba birahagaze numva nkunze kwikunda cyane bitewe nuko Kristo yaranumvise ntahuye kwa nkunda nanjye numva ntahuye kwikunda cyane. Oh, Imana ishimwe cyane. Ariko reka ndakubaze gato dusubiye inyuma, watubwiye yuko wavutse uri muzima umugara ufise imyaka 6. Ubumuga wahuye nabwo bwaturutse kuki? Ni accident wakoze? Byavuye kuki? Mu majambo make kugira ngo umuntu ashobore gusobanukirwa inyanduruko y'ukumugara kwanyu. Ubumuga nagize bwatewe n'umuti uciye mu rusinge. Natewe umuti mubi bitandamugara. Urazi umwana afite imyaka 6 akakirukanga bagatangiye umutuma ikinda akakizana, ariko ntibyare iyo myaka 6 imaze kugera ntibyakunze ko mbandanya kurukanga nk'abandi bana bitewe nuko maze gutegura umuti mfatwa n'ubwo bumuga bw'amaguru kuno kuguru nyene kuno ko gufite ikibazo cyane gusumba kuno kuko baguteye muri kuno kuguru nyene, kandi ntogira ndindengera ubu byasabye umwanya munini cyane kugira ngo mbashe kugira ubuzima nk'ubwo mfite ubu ngubu. Yego, murakoze cyane. Muri ubwo bumuga nyene mwahuye nabwo busa nkaho buturutse ku muntu, kuko mwatubwiye yuko ari ubumuga bwaturutse ku muti mwatewe atari mwiza kwa muganga. Muri ico gihe cyo kumugara kwanyu ntimwahoze mufite inzika ku mutima uwo muntu yoba yarabateye uwo muti mukumva yuko mumufise ku mutima ko mudashobora kumubabarira? Byaje kugenda gute kugira ngo noneho ubohoke ku mutima gushika naho babarira umuntu yaguteje ico kibazo? Mu ntango byari bigoye kugira ngo numve ko mubabarira, naho bitakunze ko ndamubona uwo muganga, ariko byaragoye kugira ngo ndamubabarire umuntu mu mutima. Byarabigoye cyane ko nagwa nimvira impamvu yangize gutya, birancanga nkora mu buzima bwo kumvenga naje ndamwansi n'umuryango wiwe. Ariko maze kwakira Kristo natahuye ntangira kumva imirongo muri Bibiliya ivuga guharira abansi banyu, guharira bakugiriye nabi. Numva nanje numva abapasiteri baravyigisha bavuga ijambo bita guharira, nanje ntangira kumva mu mutima wanje nuzuye guharira. Ndamubabarira kuko maze kwakira Kristo natangiye kumva umenga muri jewe nuzuye umunezero, ntangira kumva ata muntu numwe mfite ikintu dupfa nawe. Murakoze cyane. Hari ikintu wakomoje ko utubwira mu ntango yuko ugubohoka kwa ku mutima byaturutse ku gakiza wakiriye, ariko uravuga ngo ako gakiza wakwezwe cyane n'ukuntu wabona abantu baririmba, ukabona abantu bavuza gitara ukumva urabikunze cyane. Umaze kwinjira mu gakiza ibyo bintu byo kuririmba byagukuruye, wumvise ari ikintu kiri ku mutima wawe ku buryo nawe wo kwiyunga muri abo bantu basanzwe bakora ako kazi ko kuririmba canke gukorera Imana binyuze muri kote y'umuziki, canke warinjiye mu rusengero urakizwa gusa hama ubaho nk'umukristo asanzwe, canke hari ahantu byagukoze ku mutima ku buryo wumva ko nawe ubikora? Ibijyanye no kuririmba natangiye numva nkunda kuririmba ntaratangira gukizwa, ntabwo nari bwakizwe. Natangira kumva numva umenga niyo ndimo ndaraba abantu mu mibereho y'abantu, hari abantu usanga baturubikwa, abandi bafatwa uko batari, abandi bicwa ku mvo za politike cyangwa ibindi mu zindi nzira, basanga umuntu akoze ikosa baramufasha baramukubise. Naze nkumva mu buzima ndatuntura cyane, nkumva umenga byose amajambo yose nagenda ndayandika nka story yo mu ndirimbo. Ngatangira kwibaza ngena nzabona gitari kugira ngo ncurarange. Mwibaza naze aho hose sinari bwamenye gucuraranga, ntabwo nari bwabimenye, ariko nvumenga naze nzoge mfite itama cyangwa mfite inyota yo kumva nshaka kumenya gucuraranga gitari. None waje kubimenya? Naze kubimenya. Imana nagiye kwiga mu ishuri bita Azaf Music riri ahantu bita mu Kigobe i Burundi nyene kwa Johnson.
naho nagiye kwiga ntangira kugira formation ya gitari kandi noneho no mu brother wanje ico gihe nawe yaravuza gitari atangira kumanyereka duke nyene anyigisha nanjye numva ndavyishimiye ntangura kuva umunezero uterwa mwinshi. Murakoze cyane rero ndabona iruhande rwawe hariho gitari sinzi yuko ari usanzwe ukoresha mu gukora uwo murimo wo kuririmba mwoducishiriza ko gatonyi mu kumvisha abadukurikiye yuko Elvis ari umuntu ashoboye. Murakoze cyane. Yego. Mukiraho nashaka kubabaza musanzwe gushika ino saha muririmba injana ya gospel cyangwa muravanga n'indi muziki isanzwe? Wazikora cyane ubuzima nkunda kuririmba indirimbo z'amahoro zo kumwanisha abantu, nkakunda kuririmba indirimbo za gospel zayagize Imana bitewe n'ivyo Imana yadukoreye zishamagiza Imana muri make. Murakoze noneho reka duhere muri gospel mu tuvugirize mu turirimbire n'abakurikiye Gisha TV bumve umuziki wa Elvis ukuntu umeze, noneho murakomeza muduha n'akandi karirimbo yenda nk'akamahoro ko kunywanisha abantu nimba hari nako mumaze kwandika mu gashirako abakunzi ba Gisha TV bakumva yuko Elvis ari umuntu ashoboye. Okay, murakoze cyane. Mfise umunezero n'ibyishimo byinshi pe kubw'urukundo wewe wankuze nagutabwa ungero mwiza ungere inama yawe ankama ku ngoma nyericu bahiro wewe nyeni ngaju zo kwa musu bavyose nkangama kunebe yeni cho bahiro wewe nyeni ngaju zo kwa musu bavyose. Amazina canke ikibazo nta kimwe nifise kubw'urukundo wewe wankuze nari imbereye na gato nari nyagutabwa ungera umwiza ungera intama yawe. Amazina canke ikibazo nta kimwe ngifite kubw'urukundo wewe wankuze nari imbereye na gato nari nyagutabwa ungera umwiza ungera intama yawe nkangama ku ngoma yericu bahiro wewe nyeni ngaju zo kwa musu bavyose. Wow. Indirimbo iraryoshe cyane. Elvis indirimbo niwe wayikompoje canke n'indirimbo uba wakuye ahandi hantu? Mfite indirimbo nyinshi yanditse ariko bitewe n'ubushobozi buke ziracyari mu mpapuro. Imana izobikora. Ariko ku giti canje iyo ndirimbo iramfashije cyane. Nkubajije gato ni igiki caguteye kumva yuko woririmba indirimbo kuko nagerageje kumviriza content y'indirimbo numviriza amajambo yayo numva n'amajambo ahura neza n'ubuzima bw'iwawe. Mbega ukompoza indirimbo canke wandika indirimbo wari mu bihe ni igiki caguteye kumva ko kwandika indirimbo? Indirimbo ukuntu nayanditse nari ngwaye ariko nyene numva singuriye kwihebura
cyo tumanavuze ngo nta mazinda nta kibazo cyangwa ikibazo mfite ubwo urukundo Imana yankuze ntayobereye. Natangiye kwibuka uko navutse meze, ntangira kwibuka ko hari n'abandi bantu bakomeye ariko bapfuye, ntangira kubona je ko ndiho, ntangira kumva kuba ndiho gusa bimpaye guha Imana agaciro cyane, bimpaye kumva nanze ko atakintu na kimwe cyo tuma nihebura kuko ndiho. Ndavuga ati ko ntangira kumva n'ijambo rivango ko ndiho nanze singipfuye, kuko hariho Kristo nanze singipfuye. Ntangira kumva nako iryo jambo ritangira kunyubaka cyane, ntangira kubona ko mu buzima ko Kristo Yesu yarapfuye ariko arazuka. Ntangira kwibaza ko nanze ubwanze ko ndiho nanze singipfuye. Kubwiyo ndirimbo rero ntangira kumva amajambo nkuriye kwasira mu ndirimbo, ndabona ko atamazinda cyangwa ikibazo ngifite kubwo urukundo Kristo yadukunze tutari tubibereye twe ubwacu. Ntacyo twatanze ku Mana kugira ngo tubeho, ntacyo twatanze kugira ngo turambe imyaka tubayeho. Rero ntangira kwiyumvira ibyo byose bimpa kumva benga rwa rukundo nyine rwa Kristo. Ntangiye kumva nanjye nta mpamvu no kwihebura ku buzima bwanjye. Nibyo ati ntacyo twatanze kugira ngo dushobore kubaho, ko kandi Kristo atagipfuye natwe ntitugipfuye. None habona Imana Elvis, mwotubwira muri runo rugendo rw'umuziki mwinjiyemo, imbogamizi mwarahuriyemo nazo bitewe n'ubumuga n'ikibazo cy'ubumuga musanzwe mugendana? Ikintu cya mbere mu rugendo nifatiye ko jewe imbogamizi ngena mpura nazo cyangwa ibibazo ngena mpura navyo ni byinshi cyane. Urasanga ndashobora kugira nk'umuntu ati ndashaka kumfashe kugira ngo mbashe gukora indirimbo muri studio recording, ugasanga mbwira ngo nta mafaranga ngo mfite kwanza ngo wenda uzi kuririmba. Yani cyo ni ikintu cya mbere kinshi intege cyangwa mu bintu byagiye binshi intege cyane. Abwira umuntu ati ndagusaba umfashe gukora backup, agufashe kuririmba kwinjijwe, ugasanga kibaye ikibazo cyane, ukabona umenga biragusize hasi cyane, bikansubiza hasi cyane. Ariko kuko nzi neza ko ari igikorwa cyatangije muri jewe cyatangije Kristo, sinchiki intege. Murakoze cyane. Nashaka kubaza nimba mu buzima busanzwe ushobora kuba ufise nk'ibintu wize by'ubuzima usanzwe uzi nk'imyuga cyangwa n'iki gikorwa cyo kuririmba usanzwe ufise, byo bimaze kugushikira ukaja nk'ahantu nko gusaba nk'akazi cyangwa uri no muri ico gikorwa cyo kuririmba ugahura n'imbogamizi zo kutemerwa bitewe n'ico kibazo c'amaguru ufise? Biri mu ndirimbo nanditse ngiye gushyira ahabona. Ikintu cya mbere, imbogamizi ya mbere, nigeze kugenda gusaba umuntu mu producer umwe, ndamubwira nti ndagusabye umfashe recording indirimbo imwe yonyine, bitewe nuko numva umenga nta bushobozi nari mfite. Cya mbere nta mafaranga nari mfite, ariko ngenda kubimusaba kugira ngo numve ko basi yatuma andicodingira ijwi ryonyine, biranga. Icya kabiri nacyo, mu bijyanye n'ibyo nagiye niga, narize gukora ibintu by'amatelefone, nize gukora ibintu byo kurepara gitari nk'iyipfuye nkamenya kuyikora. Ariko nigeze kugana gusaba akazi, nenshi nagiye gusaba akazi, biranga bitewe n'ubumuga bw'amaguru, kibazo cy'ubumuga bw'amaguru mfite, bakabona umenga akazi nako nashobora. Kandi maboko buriya ikintu abantu barakwiriye kumenya cyangwa muzo kubwira abantu mu bintu nagiye ntahura, ubumuga natahuye ko atari mu mutima, ubumuga ni mu mutwe. Ubumuga ni mu mutwe, kandi ubumuga umaze gutabura ko ari mu mutwe, iyo umugaye mu mutwe kugira ngo ukore ikintu byagora. Ariko mu gihe ubwenge butekereza neza, naho ufite amaboko wakora amaze kubibona, kuko nanjye nihera akarorero nzi gukora ibintu byinshi, naho ntarabona uburyo bwo gutangira gukora buri kimwe cyose, ariko umutwe wanjye uratekereza.
ubwenge bwanjye buratekereza ndiyumvira ikintu ndiyumvira nk'abandi bantu muri make ndiyumvira kweli kuko impamvu niyumvira natahuye ko narahora niyumvira ati none niyumvira gute ubwo naratekereza neza kweli nk'abantu bazima avyumvira ko no niyumvira nk'abandi bantu bazima mbona bagendagenda batembera nk'abandi bakomeye ariko natangiye kubona nuhangura kumva ikintu bita ijwi burya ijwi sinzi ko ryari ijwi ry'Imana cyangwa ry'umwuka wera sijya nko mwera ntabyo nzingirana ariko natabaye munywa ko ryajya nko mwera ambwira uko natangiye kumva ijwi rimbwira ko ati kudatekereza ntubona ivyo wandika ntangira kwandika indirimbo nkatangira kumva ati bwabwe kumbe burakora yeah. Murakoze cyane none Elvis nigiki wobwira badukurikiranye kuri Gisha TV mu bantu badukurikiranye hashobora kuba harimo abantu bafise ubumuga nk'ubwo ufise cankwe bafise ubumuga butandukanye kuko ubumuga ni bwinshi cyane nigiki wobwira nko gutera intege abantu badukurikiranye bashobora kuba bafise ubumuga ariko bumva baheranywe n'agahinda bakumva yuko bihebye ataco bashoboye rimwe na rimwe usanga no kwegeraho abandi bantu barusanga ari kibazo ubabwira iki cyo kubatera intege muri kano kanya ikintu babwira abafite ubumuga butandukanye cyambere abantu bafite ubumuga butandukanye hari abavutse bakomeye bagahura n'impanuka z'amasanganya y'imiduga abandi bakaba bari baroba hejuru bagakoroka abandi bakaba bavutse bafite ubumuga bundi budatahuritse ariko ikintu babwira cyambere n'ibihebure buriya Imana uko yakuremye yari ifite umugambi yari ifite uko yabishaka yo ku buzima bwawe kwa buri muntu rero kubw'ivyo icyo nobabwira abariko barankurikirana bafite ubumuga abamugaye nibihebure cyambere bakunda Imana basenga Imana cyane kuko Imana irashoboye Imana yatumye tubaho Imana yatumye tugira ubuzima duhumeka impemu z'abazima yani nimba umuntu wese ushobora kwibaza impamvu washobora kwibaza icyo ngumva no bwira abantu abarimo nkutirana bafite ubumuga nuko bakwibaza nabo impamvu batekereza cyangwa impamvu bahumeka impemu z'abazima mu gihe uhema impemu z'abazima ivyo bidagutera kumva ko Imana ishoboye kandi Imana umaze kumva ko ishoboye nawe ishoboye kugirira neza ishoboye guhindura amateka yawe ishoboye kugirira neza abantu bagatangara murakoze cyane ubundi mu buzima busanzwe tuba dukeneye abantu badutera intege hari igihe umusanga hano akomeye ahandi mu rundi ruhande akaba atameze neza kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo duhagurutsanye rero urakoze kubwira mugiriye abavandimwe bariko baradukurikirana mwigeze gukomoza muvuga yuko mu ndirimbo muririmba harimo n'indirimbo z'amahoro ko mutibanda gusa kuri gospel ariko muririmba indirimbo zo kunwanisha abantu indirimbo z'amahoro zikubaniyemo ubutumwa bwo gushira hamwe abantu none muri izo ndirimbo hari ako muba mufise mwodukoreza ko tukumva ukuntu bimeze kuko twaryohewe n'umuziki n'ukuntu muvuza gitari twumvise ari sawa mfite akaririmbo nkunda kuririmba akaririmbo nkunda cyane mfatiye kuri basokuru kera nyine abari bameze kuri basokuru kera nyine basangira kabisha n'agahiye nkunze kukaririmba reka ndirimba ko nyine nibaza Kera barundi basangira kabisi n'agahiye Kera barundi basangira ikiyago kikarema basangira kabisi n'agahiye bagera kurukanywa bagayaga ikiyago
kikarema bakayaga ikiyago kikarema nta gucanamwo kwigera kuba muri bo nta n'ivyamoko vyigera kuba kuri bo basangira urukanywa basangira ikiyago cararema murakoze cyane ati kera basokuru basangira ikiyago bagasangira urukanywa kandi ikiyago kikarema. Murakoze cyane kubw'iyo ndirimbo. None Galvis, muri wewe ugerageje gutekereza ukabona iyo wavuye ukabona naho ugeze urifuza gushikahe muri kariyeri yawe y'umuziki? Ikintu cyambere nifuza ku buzima bwanje cyambere no kubona imfuvyi abafakazi n'aboro babayeho neza. Ikindi kintu naco nama nifuza ku buzima bwanje no kubona abamugaye bari hamwe, noneho talente zabo zose bazishize hamwe, kuko bavuga ngo abasore n'abavuze ngo umoja ni nguvu. Iyo bagasira hamwe ubwenge bwabo vy'imviro byabo byose bikaza hamwe bagakora kandi ibyo bakoze navyo bikaza muri babandi basuzugura abandi bavuga ngo bari ntibashoboye, bakabona ibyo bakoze nabo bigashobora kugera kure bigafasha abandi. Yego, murakoze cyane. None Elvis, mu muziki wawe ukora ni giki ufasha umuziki wawe ufasha abo bantu canke inzozi zawe wipfuza? Wavuze ko wipfuza kubona imfuvyi n'abapfakazi bari hamwe babayeho neza, ukabona abamugaye bashize hamwe ingabire zabo. Kuri wowe ku giti cawe ni giki ukora ukoresheje umuziki wawe kugira ngo ivyifuzo vyawe bigere kure? Ikintu cyambere kugira ngo ikimburo cyaza kigere kure naragerageze kenshi. Hari ahantu nashobora gushika, hari ahantu nashobora kugenda, ariko cyamfata decision cyantangira gufata intumbero mfata umwanzuro kugira ngo ivyo bya bindi biri muri jewe y'amajambo cyangwa cya cyumviro cyanjye ndagishire ku ndirimbo, ndabishire ku ndirimbo ko natahuye ko indirimbo zigera kure zikumvwa n'abandi bantu badashoboye kuba hafi yanje, nashoboye gusikira kugira ngo ndababwire, ndabahe message yanje. Rero cyamfata umwanzuro kugira ngo ndavyakitinge kuri ku masede cyangwa bishire ku mbuga ngurukana bumenyi n'abatabishoboye kuvyumva batashe kubona hondi bashoboye kuvyumva n'amatwi yabo. Murakoze cyane. Ni icifuzo ciza kandi turizera neza ko Imana izobishikushikana ko. Dusoza ikiganiro, ni igiki wobwira abakurikiye muri kano kanya Gisha TV nk'impanuro canke ijambo riri ku mutima woba wifuza gushikiriza abanywanyi bakurikiye Gisha TV n'abariko barakuraba nonaha? Ni igiki wobabwira wumva kiri ku mutima dusoza ikiganiro? Murakoze cyane. Ikintu nobwira abariko barakurikirana Gisha TV cyambere benshi nuko bufasha babandi bagenda n'ubumuga butandukanye, babandi bafite ivyumviro byabuze aho bikoregwa, babandi bafite ivyumviro biri mu mitima bitarasohoka, biri mu mutwe bitarasohoka bitarazahabona, kugira ngo babafashe babishyire ku mugaragaro ivyumviro byabo, kugira ngo kubera yuko bishobora no gufasha n'abandi bantu benshi. Ikindi no basaba nuko yabo bakuriye gutahura yuko ubumuga atari ku maboko cyangwa ubumuga ni mu mutwe. Ubumuga ni mu mutwe. So mu gihe umuntu atekereza numva kumengo umuntu abamugaye,
mu gihe umuntu afite icyumviro kisohoka kikagera kure numva ko umuntu atoba yitwa umugayi. Bareke gusuzugura abantu bagendana ubumuga butandukanye, bareke kubasuzugura ngo babegere, kuko nabo n'abantu bafite ubwenge, bafite ibyumviro, baratekereza, bariyumvira. So babegere, babe hafi, kandi Imana bahumugisha. Murakoze cyane, twishimiye kubana namwe mu kiganiro hano kuri Gisha TV. Twizere ko nitwabatuma ko muzongera mukatwitaba. Murakoze cyane kandi tuzagaruka. Murakoze cyane.